Hakan ke video ngan batai PK kikam kiba phela ban apply anda phela pas ya kelas 10 jongpi. Lane kitu kiba la pas ya kelas 10 jongki. Tela da phi interest ban apply kinu government job anda phela pas ya kelas 10 jongpi. Hakan ke video ngan batai PK entrance exam kiba phidon kamala. Tiga ban ngkong kadai ka SSC MTS. Tikitu kiba la de pas ya kelas 10 jongki sheneng kilala ban apply kini ki post. Kini ki post SSC MTS kimi bai man laga senam banda ka benta jong no senam pat kalakut kelas det tikitu ki bom yo ban apply mentau senam pila ban apply next year tiki age limit na ka benta kini ki post kede ka pra hadu arpusan senam bat kadon ruka age relaxation na ka benta ki ST ki SC bat ki wiki category teka structure jong ki exam na ka benta kini ki post kalong kumne nengkong findon ya ka CBT lane computer based test kamut pile exam ha computer anda pila dep ka CBT Pendon ka fiscal efficiency test anda ladep ka fiscal efficiency test kan pogi document verification kan ga last stage tekane ka fiscal efficiency test kede tang na ka bentaki Havalder dekitu ki bom apply ki Havalder anda phila pas ya ka CBT lane computer based test phile document verification sisendan dekitu ki ba apply Havalder pat anda phila pas ya ka CBT phin po ka fiscal efficiency test anda ladep ka fiscal efficiency test phile ya ki document verification Take exam pattern na kabenta kini ki SSC MTS kalong kumna ki subject kilong kum ka numerical and mathematical ability ka reasoning ability ka general awareness but ki English and comprehension tegi jingli kilong kumba kanai pautili AA na kini ki southly subject but kin ai por epi kanai pau minute lane shikan tashteng ban pendep ya kita ki kanai pautili ki jingli kabaar kadai ka SSCGD kini ki pusru ki mimal lausenam balapan midaka SSC Hangne ru kishim ki bala pas kelas 10 sheneng bat kasnem kadai kharpra hadu arpulai senem bat kadon ru ke relaxation na ka benta ki ST ki SC hadu san senem banda ka benta ki wiki category ru ki don lagi jongki relaxation tikini ki SSCGD ki de na ka benta ki paramilitary kum ki BSF CRPF CISF ITBP ki SSB SSF NCB bat ki Assam Rifle Tersebut ada pipas ya ka SSCGD jong pi penyo ban join kewe na kini ki paramilitary hangna. Teka structure jong ke exam na ka benta kini ki post kan wan kong ka CBT lane computer based test anda lapas ya ka CBT kan po ka fiscal efficiency test anda ladep ka fiscal efficiency test kan po ka medical examination anda ladep ka medical examination kan po ka document verification. Telada don apring jong pi ki bom tip kumno ban le ya computer based test pila ban pe ya kini ki video kaling ngala buha ka description. Tegi subject na kabenta ka SSCGD kilonggom ka elementary mathematics ka general intelligence and reasoning ka general awareness but ka English and comprehension but ki jingli kin wan kumba propotli ai na kini ki southly ki subject but kin ai por pi rupo minute la neshikan ta ban pendebe kini ki propotli ki jingli tenex ka ka GDS lene gramin dak sabak tekini ki post ru ki mi man lausnam bala pen meda ki Indian post Hangne ru kishimya ki bala pas kelas 10 sheneng bat ki each limit na kabenta kini ki post kedai karpra hadu sapro senam bat kata ru kidang aya ke each relaxation na kabenta ki SC ki ST bat ki we ru ki category tena kabenta kini ki post don kam exam don kam interview ra kin pay na ki marks jong pi lene ka percentage jong pi ka papio ha ka por ba pi pas ya kelas 10 jong pi kata kamut lada pi yo he percentage ha ka por ba pi pas ya ka matric jong pi pila ban yo ya kini ki kam Ban apply ya kini ki post pide bandon ka basic computer knowledge but pide ru ban tip ya kalau ka language jong gatu ka jaka ka bapi apply shibula da pi apply ha Meghalaya pide ban tip ya ka khasi lane ka tin garu next kedai ka Indian Army agniveer tangne ru ki bala pas class 10 ki laban apply badon ru ki post hangne ha Indian Army agniveer ki shim ya ki ba pas class 8 bad ya ki ba pas class 12 ru kumju Tikine ru kisami baik malaga senam te depend naga qualification jong pi pin pay na kinu ki pus ki ba phila ban apply hangne ha Indian Army agniveer teke age limit kadai kan nyo shiteng hadu arpu senam salary naga benta ki Indian Army agniveer ha ka first year pin yo lai 4000 ha ka second year pin yo lai 10000 ha ka third year pin yo lai 15000 but ha ka fourth year pat pin yo 10000 Tikini ki pus ki dai tang saus nem tenda lakut kata ka saus nem kin aye pay shipo lene karwai lagai Teka selection process na kabenta ki Indian Army agniveer nengkong pindon ya ka online common entrance exam kane gede ka online exam kane kaju hibat computer based test exam anda phila pas ya common entrance exam pin po ka physical fitness test tangne kin pen mare ya pi kin theu ya ka hai jong pi ya ka chest jong pi anda phila deb ya kane ka physical fitness pin po ka medical test telada pi clear ya baro kini ki exam lani ki test pin ya bandrung ha ka agniveer Tiga subjek ibadon kampan penkre na kapenta ka common entrance exam jang ki Indian Army agniveer kilangkum ka maths, general knowledge, ka general science, bat ka reasoning.
Tegi jingkeli kin don kumba san poteli ai bat kin ai por pi 20 minit ban pendem ya kita ki san poteli ki jingkeli. Next sedai ka esik MTS, lanek Employees State Insurance Corporation Multitasking Staff. Bat ya kini ki pos la penmi da ka Ministry of Labour and Employment. Bat kini ru kishim ya ki bala pas kelas ten sheneng, bat ki ich limit kadai khat parah du arpusan senam, bat kadang don ru ka ich relaxation naga benta ki ST, ki SC, bat ki wiki kategori. Teki exam naga benta ke esik MTS ki don art stage ka preliminary bat ka main. Lada pipas ya ka preliminary pin poi ha ka main. Teki subject pat ki longkum ka maths, ka general awareness, ki English bat ka reasoning. Dah ka preliminary kin wan sispat lagi jingkeli bat kin aipor ya pi 20 minit lani sikanta pan pendem ya kita ki sispat lagi jingkeli. Dah ka main pat kin wan arspat lagi jingkeli bat kin aipor ya pi arkanta pan pendem ya kita ki jingkeli. Tegi subject ki tegi ju naga benda ka preliminary bat ka main ro. Tebaro kine ki bangala de batai hangne ki tegi central government job. Teban yo ya kine de ban prepare bah. Tenalor kine don ru ki level exam ki bashim ya ki bala pas ya kelas 10 jengki. Koma MPSC, ha Meghalaya Police, barhaki DSC. Tementang ila poya kabakut, kublai shibun and press subscribe.